Reka nongere mbakaze abakomeje gukurikira channel yacu East African Movie. Dutangiye rwose tubona umugore yarari gusambana n'undi mugabo, ariko umugabo we yaje kubagwa gitumo rwose arabafata. Urabona rwose barashitutse barikanze kuko ntago bari bazi ko araza kuhagera. Ese byakomeje gute? Umugore rwose aragerageza kwisobanura, umugabo nawe bari baryamanye, urabona ko akomeza kwihisha mu mashuka. Burya koko icyaha ni kibi, urabona arakomeza kwihisha kandi ari umugabo. Umugore nawe arakomeza kuvuga ariko yafashwe. Umugabo we rwose urabona ko ari nkaho ntago abyitaye rwose. Arakomeza kumubaza, umugore mwiza wamburanye iki kugira ngo ujye kuzana umuntu umeze nk'uwo nguwo ko mu rugo rwanjye? Uratekereza neza? Uri umusazi? Mbwira, ni igiki wabuze? Wabuze amafaranga? Ntago ngushimisha? Ndeba urebe n'uwo muntu wazanye, urebe n'uwo muntu wazanye mu rugo iwanjye. Ni igiki wamburanye? Umugabo rwose yakomeje gukenguza, areba uwo nguwo yari yaje kumusambanyiriza umugore. Ariko uriya akomeza kugenda yihishahisha. Umugabo arangije aramubwira, ngwino hano. Nta n'isoni ufite koko? Yaramubwiye ngo mvira mu gitanda, sohoka agenda. Urabona rwose yavuye ku gitanda afite ubwoba bwinshi, akenguza, yaje gake gake anyomboka, akingura umuryango, arasohoka ariruka. Umugore wanjye, ibi koko ubu nkorera nibyo? Uyu ni umuntu ko kuba wazanye ngo ansimbure mu gitanda? Ntago wakoze neza rwose. Urambabaje, mpereza cagi yanjye nigendere. Ngo burya koko indyaryimwa n'indyamirizi. Umugabo yafashe cagi arigendera. Ese yaje kujya hehe? Nawe akiva aho ngaho yaragiye rwose muri kwa gutembera kwiwe, aragenda kubitana n'umukobwa mwiza w'ikizungerezi, nawe muzana hano mu rugo. Urabona yasize umugore hano aragenda. Urabona umugore yarinjiye mu cyumba rwose, akinjira yabonye umugabo rwose nawe yari yazanye umukobwa bari ku gitanda. Umugabo amubwiye ngo subirayo, funga urwo rugi. Uwo ninde muri kumwe? Uhe? Uwo mukobwa muri kumwe ninde? Uyu mukobwa none urabona ari nde? Ni umukobwa nyine. Utangiye kunca inyuma rero, utangiye kunca inyuma. Genda. Urabona umugore we rwose yakomeje kwirizariza, ariko umugabo aramubwira, ntuzi ibyo wakoze ejo bundi wowe, none utangiye kwirizariza? Nanjye nagira ngo nkwishyure, nkwereke uko wabikoze, nanjye ko nabishobora. Mva impande se, ntiwamaze kubibona? Mva impande, genda. Umugore rwose baramwirukanye, agenda atishimye. Isheri, urabona ko uri uwanjye rwose. Umugore ntacyo avuze. Nuko karangiye rwose. Mwakoze kudukurikirana, mbibutsa gukanda subscribe kugira ngo tujye tubana mu nkuru zacu za buri munsi. Abona rwose uru rugo ni urwo gusengerwa rwose. Baratwibutsa ukuntu byari bimeze, ukuntu byatangiye, ukuntu yamufashe, n'umugore nawe ukuntu yaje agafata umugabo.
ntimuzacishwe rwose n'inkuru zacu za buri munsi tugenda tubagezaho. Njye muri kumwe ni Birasa Official. Ciao ciao.